Jukas krievu valoda ir dziedoša un tik savdabīgiem akcentiem, ka gadās jāpārjautā vēlreiz. Tomēr savu atrašanos Rīgā viņa raksturo nepārprotami. Kopš 3 gadu vecuma Juka Japānā ir mācījusies klasisko baletu un izglītību pabeigusi Pēterburgā, un tad atkal atgriezusies Japānā. Я очень хотела это мечтать. Я сама танцевать, и это работа. Но Япония как такие очень трудно. Что-то маленькие девочки, что-то как педагог, да, балетный, тогда могу деньги получить. Но сама танцевать совсем не могу деньги получить. Что-то Япония очень, совсем другая культура. Очень трудно было, и я очень мечтала. Paradoxālā kārtā tieši Rīgā balerīna no uzlecošās saules zemes iemācījās tā īsti novērtēt to spīdekli, kas ietverts viņas zemes karogā. Когда солнце, вот такие чувства я первый раз Рига учила. Потому что в Японии часто сегодня тоже солнце, никогда не думала, солнце так очень так приятно. Pirmoreiz Rīgas operas namā viņa dejoja kā viesmāksliniece Litas Beiras baleta festivālā, un pēc tam atgriezās saņēmusi operas uzaicinājumu dejot baleta trupas sastāvā. Viņa smejas, ka ir Japāņu viesstrādniece. Jukas variants ir darba uzaicinājums. Ja tev pēc darba uzaicina, tur nekāda problēma. Teātris sataisa to visus dokumentus, tu atnāc uz to departamentu, imigrācijas departamentu, iesniedz tos dokumentus, un tur jau tev palīdzēs. Juka gan teica, ka Artūrs pats ir īstais iemesls, kāpēc ar visām problēmām tik viegli var tikt galā. Viņi apprecējās pirms gada, rīkojot laulību ceremoniju gan Rīgā, gan Japānā. Viņa uzreiz neteica, pēc laika pateica, правильно? Ты же сказала через время, что ты меня любишь. Да? Ты еще мне не сказала? Что ты меня любишь? Nu, сказала. Rietumniekiem šāda saruna starp diviem laimīgi precētiem cilvēkiem varētu šķist sirreāla. Toties Japāņiem sirreāli šķistu iedoma publiski apspriest tik intīmu tēmu kā mīlestība. Просто неудобно такие что-то, как себя внутри так показать что-то, японцу что-то всегда хочется внутри так. И не сказать, но они, наверное, понимают так, что-то думают, но это как мне очень трудно сказать. Я тоже хочу сказать, но не могу. Есть, да, конечно, такие что-то. Не знаю, почему так. Но, может, если я японка, конечно. Jukai šobrīd nākas meklēt vidusceļu starp Eiropas visatļautību un Japāņu noslēgtību. Droši vien viegli viņai nav, turklāt ņemot vērā, ka nemazāk stingra uzvedības norma prasa par savām grūtībām publiski nerunāt. В Японии есть что-то вдохнуть и что-то себе, что-то легче, что-то делать. Это как-то неправильно или нехорошо, что-то такие, что-то мне надо еще репетировать, что-то такие чувства всегда есть. Но русский педагог всегда мне сказать, хочешь вдохнуть, хочешь уставать, тогда надо вдохнуть. Но я не могла сказать, что-то уже устала, но я не могла сказать устала. Jautājam Jukai, vai Japāņi tiešām grib strādāt daudz, vai arī viņi zina, ka tā ir pareizi un tā vajag? Я хочу и надо, да. Еще хочу, у меня всегда есть что-то, хочу расти еще, хочу еще лучше, такие чувства есть, Šobrīd ģimenes lielākais uzdevums gan nesaistās ar baletu. Pēc pāris nedēļām pasaulē nāks Jukas un Artūra pirmdzimtais. Kad jārunā ar ārstiem, blakus ir Artūrs, taču arī tad nevienmēr ir iespējams savas bērniņa gaidīšanas sajūtas pietiekami precīzi aprakstīt un detaļās izrunāt. Tad Juka meklē atbildes Japāņu interneta lapās. Я хочу, конечно, учить латвийский, но я искала что-то журнал, например, русские и японские журналы есть, но латвийские и японские журналы совсем нету. Я много магазинов искала, но совсем нету. Я хочу учить тогда японский и русский, следующий латвийский, так очень трудно учить, да. Jācer, Jukai izdosies atrast veidu, kā iemācīties latviešu valodu, jo plāni vismaz pārskatāmā nākotnē saistās ar Rīgu. Japānā klasisko baletu nedejo.
Taču katram gadījumam Artūrs tomēr apguvis savus pirmos teikumus japāniski. Watashi wa totemo shiawase. Arigatou, Yuka-chan.